Glasnoviću, možete. Kad kažete, ja sam spreman. Kolege, kolegice, evo, moram pohvaliti Odbor za pritužbe i predstavke u Hrvatskom saboru. Oni primaju tisuće predmeta od svake godine skoro. Ljudi kukaju većinom o pravnom sustavu. Da ne govorimo o telefonskim pozivima, opet problem, pravni sustav, sporost pravnog sustava, neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji dokazuje da nismo živjeli u srednjovjekovnom mraku, nego u jednom staljinističkom mraku koji je oduzeo ljudima privatnu imovinu, pobio stotine tisuća ljudi i mi govorimo o Nikoli Tesli. Niko ne govori o 100 crkava porušenih u Domovinskom ratu, niti govori, ja sam bio u Gospiću kad govori o tom spomeniku, kad je cijeli Gospić bio bombardiran, kad jedno staklo nije ostalo u gradu, u centru grada, u trgovinama, crkvama i kad je hotel Lika strušen od avionskih bombi vaše voljene JNA, od vaše partije, voljene partije i vaše nacionalne armije koju su činom predvodili srpski kadrovi. Sad na glavnu temu. Svijet koji gubi moralni busol treba naravno, ne samo svijetu, nego treba svakome snažni pravosudni sustav i mehanizam koji će to provoditi. Nemaju sve zemlje u Europi iste standarde, na primjer doživotni u zatvoru u Norveškoj 21 godinu doživotno, nije isto u Europskoj uniji, Poljska ima različiti sustav, ali i ako još nismo postali sjeverni trokut, crna rupa kao recimo one 3 zemlje u Srednjoj Americi, to je Guatemala, El Salvador, Honduras, gdje se svaki dan ubija 5-6 ljudi, gdje su bande preuzele kontrolu nad vladom, na vlasti. Polako moramo, ne smijemo gledati s apatijom ove strašne stvari koje se događaju u Hrvatskoj. Jedno dijete je mučeno nedavno, 2 godine staro, neko je na njemu ugasio čikove, lomilo ruke i šta? Gdje je tu sinergija između ministarstava, ustanova? Jedan psihopat je ubio sad u Slavonskom Brodu, ubio je socijalnu radnicu, njima svako neki dan, njima se prijeti svakodnevno. Da ne govorimo o ovom osoblju u bolnicama. To su ljudi bez ikakvog moralnog busola, sociopati, psihopati. Većina razmažena, ja bih rekao da su većinom razmažena djeca tih bivših crvenih mera i jugozomboida koji su imali parazitski odnos prema državi. Ništa nisu davali, samo tražili. Tome treba stati na kraj. A gdje je tu preventiva? Recimo, ako neko muči male životinje i mokri u krevet do 16. godine, i ako je piroman, već možete vidjeti da su to neke signale da je taj čovjek već, da će možda postati masovni ubojica. To su partizani, znate, one masovne ubojice su imali tu kozaračku bolest, epilepsiju, masovnog ubijanja, neki danas hvale te kao heroje i oni se čude zašto su ljudi dizali spomenike u zrak. Strašna stvar, još živimo u staljinističkom mraku. Ne, ovo nije, također rekao sam, ovo još nije Hrvatska nego Kroslavija. Ovo je postala zemlja za šajstere, kneza Drpislave. Ima jedan primjer, jedan me čovjek zvao jutros. Imamo Eldorado za šajstere i ove bivše, većinom su to bivši crveni kmeri koji se nikad u crkvu nisu išli, a danas su veliki vjernici. Ima jedan tamo Slavonski Brod, jedan Tovko Dedić Toti, koji Mr. Mesiću, vašem voljenom predsjedniku, je prodao ukradenu sliku. I on danas hara gore. Ima li on kriminalni dosije? On drži govori Hrvatskom nogometnom savezu. Gdje je tu pravobraniteljica? On dogovara nogometne utakmice kao borac protiv rasizma mladeži. Jer takva glava ima, možda ima dosije duže od moje noge. Sigurno je pravi knez Drpislav. I prijatelju, on sad drži predavanja, dobiva lovu od Šukara, ja ne znam koga gore. Šta mogu reći ovdje? Dok mi nemamo zakone sa zubima, sad zasjeda taj nacionalni odbor za vijeće za suzbijanje korupcije, od toga nema ništa. A to čujemo govore ovdje o šumama. Pa jugozomboidi su mazili ljudima privatno vlasništvo. To je, gospodo draga, zašto je 5% zemljišnih knjiga danas ispravno uknjiženo. To su posljedice vaših djedova vaših heroja koji su gradili one monstruozne spomenike, koji su naravno Hrvate dizali u zrak, jer to nisu bili njihovi spomenici. To su bili spomenici staljinističkoj zimi i vašem krvavom bravaru, heroju, maršalu,
danas vi njega branite. Bojrum. Dobro.